dore kujya mu ijuru ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu bitagoye. Umva ikintu Imana irambwiye ngo nimba udashoboye kuvugana n'Imana, ntushoboye no kuyimenya koko. Imana ni mugenzi wawe, ni uwo mugendana buri munsi, n'uriya mwicarana mu kazi, n'uriya ukoresha, n'uriya mukozi wo mu rugo. Imana ni uriya usaba serivisi. Ariko nimba udashoboye kuzuza byibura akazi kawe, ntuhe keya, ntukore akazi kawe nk'uko bikwiye. Uriya muntu uza kukureba agukeneyeho serivisi ntuzimuhe, ni Imana, niwe Mana yawe. Kuko Imana ntigaragara, ntabwo uyibona n'amaso, ahubwo iri mw'uriya muntu. Ugasanga ufite akazi, ugomba gutanga serivisi, umuntu araje akeneye serivisi ukayimwima. Menya ko wimye Imana serivisi. Muri Matayo birasobanutse, Imana izababwira ngo wa wundi mwanze kugaburira, wa wundi wari wambaye ubusa yari Imana. Bivuga ngo uriya mukozi wo mu rugo, uriya mudamu wawe, uriya mugabo wawe, uriya mwana wawe ni Imana kuri wowe. Rero muha akazi, muhe keya, mukorere ibyangombwa bisabwa, muremere nimba bikwiye, fasha ubona ukwiye gufashwa. Hano mu Migani ibice 31 ku murongo wa 8 harimo ijambo rivuga ngo vugira ibiragi, buranira abarengana, fasha ababikeneye. Niko Imana irimo ivuga. Naho kuvuga ngo dusenge Imana, turabwiriza, turagira, ariko tudashoboye kubaha iby'Imana, tudashoboye kubaha abantu Imana yaremye, ntacyo dukora. Ijuru ntabwo twarijyamo, kandi ijuru rirahari, ni ijyanjye ni ijyawe. Kora subscribe kugira ngo ujye uvugana n'Imana. Aha niho hantu tuzigira ubwiza bw'Imana, gukora kw'Imana. 95% by'abakoze subscribe bazajya mu ijuru. Ndababwiza ukuri, bazajya mu ijuru. Ujye ukurikirana ibiganiro byacu, ubuhanuzi bw'Imana butavangiye. Murakoze.